laawol kisal ko laawol peewal e bantal. Bismillahi rahmani rahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum musidɓe juɓɓe tedduɓe teddirɓe islam tedduɓe bi taga totti Allah subhanahu wa ta'ala yalla waɗu jang e men. Haray hande hiɗen fotta ɗo enen e oustaz Abdallah Bruxelles. Assalamu alaikum oustaz. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray mi welti fotta ko jaɓuɗo on invitation on fi lawol kisal émission mo wiɗen alluwal suumaye. Haray hande tem mo ƴettuɗen ko fi andugol ko noon tigui hani jaɓɓorde suumaye. Jon noon ko atti e natande temon junnayi on yewtere seeɗa président ɗon e en même temps kadi e ɗumanno ɗon hiwruɗon jama on. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam kala ka waɗo wadde heɗade e aduna Allah on fo. Haray musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminagol islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. Yo Allah waɗa dendagal kala julɗo heɗitoyiɗo nde yewtere ɗo o feƴƴino e nde yewtere o jaaɗo yimɓe aljanna. Yo Allah newnan en fo meɗen kadi tawna en suumaye on janggo, o newna en wogol horgol sen hoori kadi o jaɓana en, o renɗina en fo meɗen enen e mawɓe meɗen e naatugol yiide jahannama. Haray inchallahu mi weltori noddan ɗum haray ka radio laawol kisal ɗo e o jamiyatul muhsinina inchallahu fi en yewtu ko yowdiri fi dina meɗen fi ko tagira ɗen ɓay Allah subahana taala o daari ka deftere makko wa ma halaktul jinna wal insa illa liyabudun. En tagirari Allah tagirari yimɓe ɓen e jinnaji ɗin sina fiyaɓe omo rewde. Yo Allah waɗen e rewoɓe Allah subahana taala haran waɗari en yeddoɓe mo. Amin ya rabbi. Joni haray en natane deerto mon fi temon ko yowodiri haray ko honnoon tigui hani jaɓɓorde suumaye kono watti ɗum ɗon haray oustaz ko honno woni suumaye? Bismillahi rahmani rahim. Haray ko honno woni suumaye ka haala araba ko wiyete assiyam ko al imsak ko jogitagol. Jogitagol sen ƴetti noon kal istilahan ma ka sharhan haray ka konngudi karamokoɓe ɓen ka figa ko ɓeynata ko jogitagol e dendagal ñamugol e yarugol e rendugol e kala ko taƴinta goɗɗo. Jogande maka fajiri on feeri haka nangue ngen woni ko mutoyi ko ɗum ɗo wiyete kon korka. Amma o korka ɗo haray ɗum ɗo no tawa e tugale l'islamu ɗen haray jowi ɗe Allah subhanahu wa ta'ala on nela sallam maki ko ɗeɗo woni tugale l'islamu ɗen tawata sa yerbini gotal haray dina kanka yerbiri haray sengo moɗa. Haray filto haray korka ko jogitagol, a ñamata, a yarata, a rendata e dendagal ko taƴinta korka. Jongande maka fajiri on feeri haka nangue ngen haray muti. Joni noon haray wono no yewtirɗon ɗon noon haray so tawi on tigui noon waɗi bakkatu e mum ɗum ɗon haray no wawa annulude suumaye ka haray toujours ɗuyte tun? No woodi bakkatuji bonnayɗi korka kan, no woodi bakkatuji ɗuytayɗi baraji ɗi. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki man lam yada qawla zour wa shahadata zour wal amalu bihi fa laysa lillahi hajja fi an yada'a ta'amahu wa sharaba. Mo accari wolugol fenade, seeditagol fenade, gollitirgol fenade, haaju Allah ala e korka makko nde o accata ñamugol, ma nde o accata yarugol, ma nde o accata haray rendugol. Si goɗɗo o hoori reedu ndun hooray, tere ɗen fappu kadi ɗe hoora e dendagal ko taƴinta kon. No woodi piiji gol sa waɗi ton haray korka kam boni, mo tewi ke pas rendi e ñalorma suumaye haray korka makko kam boni. Wono sahabajo goto e sahabaɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam har himo hoori ñalorma suumaye o wawari jogitade hoore makko o rendi e sonnajo makko. O wari ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam o wi nelaɗo mi halkike. Nelaɗo maki wonno halkuma womi rendi. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki yaw rinɗina dande. O inni mara ko mi rinɗina. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki inni yaw hoora lebbi ɗiɗi jokkodirɗe. O inni nelaɗo ñalla gotal ngam mi ronko timminde ga ko honno mi hooliroyta lebbi ɗiɗi. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki yaw ñamminoya miskin ɓe capanɗe jeego. On sa wini nelaɗo sallallahu alaihi wasallam mi mara ko mi ñammina. Nelaɗo maki yo jooɗo ɗo o jooɗi ɓay ha ɓe addoyi hande kadi jawle zakka ɗen e neldaje ɗen muudoje ɗen. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ƴetti jonnimo ɗon ɓe inni yaw ñama an e ɓe ngurema nde. Subhanallah. Dina kam ko yurmede. Nam haray kadi wonno wirɗen noon har ko fi andugol ko honno tigui jaɓɓorta suumaye ɗon e landal précis o ngal ko honno on tigui hani jaɓɓorde suumaye on tigui tigui. Machallah. Nam
kayfa nastaqbilu shahr ramadan ko honno jaɓɓorte lewru suumaye si goɗɗo no heɓude koɗo o ɗaɓɓay ka o weerata ɗon o prépara chambre o o prépara ñaameteji ɗin siko hôtel o ɗaɓɓa si tawi hôtel je ɗen kadi yahanayi ɗemo ka airport ɗen fof o hebla ɗum ɗo fof hannde kadi o régula biyeji ɗin fof ha moƴƴa ndu lewru suumaye ɗo na chambre ɗaɓɓanten ndu ko woɗɗitagol e chambre ndu lewru suumaye ɗo na yahugol ka airport ko yahugol ka juulirde ndu lewru suumaye nde jaɓɓirton ɓe otoje ɗen ko yahugol juuloya jemma nela sallam no maaki bashiril mashtaina fi zulami bi nuri tami yawmal qiyama weltinir ɓen seppay ɓe niɓe ɓe yaha juuloygol ka juulirɗe no wodani ɓe annora timmuɗo tis yawmal qiyama toɓɓere aranere nden ko jaɓɓorte lewru suumaye ko tuubugo rutto ko Allah subhanahu wa taala miɗo yara beere miɗo fiima cigarette miɗo jokka rewɓe miɗo ndaara ko harmi miɗo waɗa ko harmi miɗo ñaama ko harmi mina ɗum ɗo fof mi memata e nder lewru suumaye mi tuubi mi ruttiga mi fillotako kadi hay suumaye feƴƴi ɗiɗaɓum ɗum ƴetta décision ferme mi hooray kadi sina hara ko saabu ganto nena ƴetta kadi honɗum kadi tammum ɗum inna kadi mi daroto mi naafa nela sallam e maaki kala horuɗo lewru suumaye o dari o naafi Allah yafotomo bakkatuji makko ko ardini kon fop toɓɓere hikkinde ɗon nden kadi ko ittugol sadaka ka nder lewru suumaye ko ɓuri moƴƴude e sadakaji ɗin fof ko sadaka ittaɗo e nder lewru suumaye ko honɗum kadi hanɗen jaɓɓorade ndu lewru suumaye kadi ko huntingol horuɓe ɓen kadi sa hoori huntinoya horuɗo kadi hayso tawi ko paquet tamaro ƴettuɗa naɓa ka juulirde ma siko ndiyan jamma o yara ɗum ɗon taƴƴira ɗum ɗon baraji ma hino fota wa ɓen huntorɓe ɗum ɗon ɓen taƴƴirɓe ɗum ɗon ya rabbal alamin si ɗum ɗon feƴƴi kadi ko hanɗen jawlo jaɓɓorde ndu lewru suumaye ko ufinagol ka nder juulirde nelaɗo sallallah sallam ɓe ufinike sahabaɓen ɓe ufini sonnaɓe maɓɓe ɓen ufini ɓay nelaɗo sallam feƴƴini kadi ɓeɗo fof ɓe ufini ɓawa nelaɗo sallah sallam tentini noon balɗe sappo sakkitoro ɗen onti profita e ɗeɗo jemma ɗaɓɓa ɗon e nder lewru suumaye haray ka balɗe sappo sakkitore woni haray ko woni no jaɓɓorte lewru suumaye ndun kadi ko honɗum kadi ko waɗugol umra e nder lewru suumaye nelaɗo sallallah alih sallam maki wo umra goto waɗaɗo e nder lewru suuma hara ko li wajihillah baraji makko no fota wa ɓen hajjiduɓe e an komɓe hajjidi e nelaɗo sa sallam ko aboubacar e oumar e ousmane e aliyun e talhatun e zoubayrun e hafsatun wa aisha radiallahu anhum ajmain ko ɓeɗo hajjido e nelaɗo sallallah alih w sallam ko honɗum kay watte e nder lewru suuma ko hebbingol janggol alqouranul karim ko lewru alqour'ana ni no woodi woɓɓe si suuma e feƴƴi ɓe memitata kono yo goɗɗo ɗo hersinanimo yo suumaye aro ha suumaye hara tippade qur'an hay so tawi ko nde wotere ko lewru qur'an ni ko lettere mo allahu on windanma hiɗa hani humpitade ko woni e nder lettere kon si office des étrangers ɗo ma gouvernement o ma président de la république windanima ɗo lettere hara yiɗa humpa andugol ko honɗum woni e nder makko ɗo noon ko taguɗo kammuli ɗin tagui leyɗele ɗen tagui jemma tagui ñalorma on arsikeyɗoma wurnuɗoma warayɗoma immitinama o naɓama aljanna ma yiite jahannama ko o windanma lettere on si Allah subhanahu wa ta'ala landitoykema miɗo windanoma lettere ko honɗum wonno e nder makko tawi a anda ɗum ɗo haray no hersini no hulɓini si goɗɗo heeɓi duuɓi 60 o ronki juso a 60 hunjagol ka hoore makko haray oɗo no woodi contrandi mo waɗoyta yeeso Allah subhanahu wa ta'ala janggen qur'an jannen qur'an tentini noon e nder nde lewru suumaye ko sahrul qur'an ko honɗum kadi hanne wadde ko kasratul istighfar hebbingol insinagol wiya astaghfirullah wa atubu ilay ma ɗum astaghfirullah al azim allazi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilay nelaɗo sa sallam e maki mi wondiri on mo wonki a woni e juuɗe mum min miɗo tuuba rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri nde laabi 90 e nder ñallal si ɗum ɗon feƴƴi ko wiigol subhanallahi wa bihamdi nelaɗo sa sallam maki kala wiwɗo subhanallahi wa bihamdi nde laabi 100 e nder ñallal hay goto aroyta yawmal qiyamati ɓurɗomo baraji e wiigol honno subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim nelaɗo sa sallam e maki wo kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila arrahman thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wo konguɗi ɗiɗi hiɗi foygiti ka ɗengal ɗi konguɗi ɗiɗi hiɗi yiɗa ka Allah ɗi konguɗi ɗiɗi ɗi peesay moƴƴa ka balance yawmal qiyama wiigol honno subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim o mara adadu o haton jinakadi siɗa salligi ma a salligaki o haton jinakadi siɗa ka juulirde ma ala juulirde jantagol inde Allah jantoto inde Allah leere mofo mo falɗa sa'i mo falɗa jemma ma ñalorma hiɗa jooɗi ma hiɗa dari hiɗa salligi ma a salligaki ko foti tun hara hinaka nokku soɓuɗo ka hurgo no tawa kay ko hanɗe waɗugol e nder ndu lewru suumaye ɗoftagol nene e baaba kurkanoɓe yanganoɓe teddinaɓe kadi ɗum noon ko baraji wodanma nelaɗo sallallah sallam e maki rida rabbi fi ridal walidain wa sahatu rabbi fi sahatul walidain weltingol Allah subhanahu wa ta'ala on no e weltingol yummama e bemma tikkere Allah nde no e tikkingol yummama e bemma hara ndu lewru ɗo nelaɗo sallam maki wo perdi hayri jibril inni amin
jibril ini nelaɗo sallah sallam kay nelaɗo maako amin nelaɗo maaki amin homɓe yimɓe tato mo suumaye tawi ha suumaye yehi tawi bakkatuji maɗi yafaka woɗo o perdi yo luttoy ka nder yiita nelaɗo maaki amin kala wuuriduɗo kadi e mawɓe muɓe ɓe ɗiɗo kaɓe woni nayeɓe ɗon o ronki yanganaɗe ɓe o kurkanoɓe o teddina ɓe ha ɓe faati tawata o yafaka o heɓari aljanna woɗo kadi o perdi o hayri yo luttoy ka yiita yo luttoy ka nelaɗo sa sallam maaki amin tammo on ko hombo man zukirtu indahu falam yusalli alayhi sallllahu alayhi wa sallam kala nanɗo inde nelaɗo sallah sallam no jante o ronki juulugol e maɓɓe sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki kala juulɗo e ande le wotere allah subahana taala juula e makko nde laabi sappo sa juuli e nelaɗo sa sallam nde laabi sappo allah juula e ma nde laabi temedere ko ɗi moƴƴereji ɗo ɗe toɓɓe ɗo hano ɗen jaɓɓorgol ndu lewru suumaye ufinagol jantagol inde allah janngugol qur'an moƴƴagol e yimɓe ɓen jokkugol enɗan hara taƴodiraɗe e goɗɗo hippa guite maɗen ko ɗum ɗo subhanahu wa taala on nelaɗo sa sallam yamire yen jaɓɓor o ko ɗo teɗɗuɗo yo allah newnu en tewnan en tawna en janggo inchallah wawen jaɓɓade mo oustaz wona ko yewtuɗon da fi yo tuububuye eɗen gandi ko fi changegol jikku wona ko weeli fi hoɓɓe go wayeɗo ɓe tuuba ɓe desida ka ɓernde wondema hande kadi ɓe waɗata hunde kaari kono ɓe yana e mum kadi on noon gaare ɗon kay ko honno bisimillahi rahmani rahim goɗɗo so waɗi bakkatu ko mawni o ko mawni yo tuubo rutto ko allahu subhanahu wa taala hay so tawi ko bakkatuji jeɗɗi halkayɗi ɗin waɗɗa tuubo rutto ko allah subahana taala torɗa allah yo allah o yaafoye allah himo weltora neɗɗo tuubuɗo rutti ka makko ɓuri neɗɗo yahayɗo ha ka ladde joɓateri makko e mbaɓɓateri makko fof majjiramo o yiitoya ɗum ɗon nden selkunde wotere ko weltotoɗo o kon allah no weltora o jiyaɗɗo enen ɗo bakkatuji ko wonde wadde a waɗari bakkatu ha hewtiti warnoɗo wonkiji temedere o warno wankiji temedere o tuubi rutti ko allah subahana taala allah on jaɓanimo hay o warnoɗo hamsa bappirawo nelaɗon sallah sallam o tuubuno rutti ko allah subahana taala allah on jaɓanimo allah daali hon ɗum ka deftere makko e suratu zumar qul ya ibadiya allazina asrafu ko ono yo jiyaɓe am fantimɓe bonki asrafu ala anfusihim kono hikeso la taqnatu min rahmatillah watta on taƴo yurmede allah nden ko ɓuri fodde ko fof ko hiki yeeso ɗon inna allaha yahfiru zunuba jamia allah ko yafotoɗo dendagal bakkatuji ɗi janiwo tosokiwo suuɗiɗi o feeñuɗi o ɗi anduɗen fimu e ɗi anda fimu sa timmini sartiji tuububu yeɗen inchallahu allah on yafoto jonno si goɗɗo waɗi bakkatu ha gayni o tuubi e ruttiki o yiltitiki e bakkatu o gay konno innetemo ko yo tuubu kadi o rutto no woodi hadis gon to mettuɗo firde moƴƴa kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki law lam tusnibu si on waɗatano bakkatu la zahaba llahu bikum allah on ittayno wala jaa bi qawmin o adda yimɓe yusnibuna waɗayɓe bakkatu fa yastahfiruna allaha fa yuhfaru lahum ɓe waɗa bakkatu ha ɓe gayna ɓe tuubo ɓe rutto ko allah subahana taala allah won yaafoɓe nanno waɗgol ɗo ɗum ɗo waɗa ɗum ɗo ɗa wawi wadde ɗo bakka tuuboɗa ruttoɗa wattoya goɗɗo go hara hina oɗa torɗa allah subahana taala o yaafoma kadi kono fodde dambugal ngal fermaka sa tuubi allah jaɓande tuubuɓe o ɓe maaki hadise daɓɓo man taaba kala on tuubuɗo qabla an taghruba shams min maghribaha taba llahu alayhi subhanallah hadise fotuɗo kala on tuubuɗo ko adi nangue ngen fuɗirde kange mutirta toon allah o jaɓanaymo tuuboɓe ɗum no foti moƴƴa noon ɗiɗi nelaɗo sallallah alih sallam ɓe maaki inna allaha yabsutu yadahu billeyli liyatuba musi'u nahar allah no fonda juuɗe makko ɗen jemma fi on waɗɗo bakkatu ñalorma yo tuubo rutto wa yabsutu yadahu binnahari liyatuba musi'u leyl allah kadi hino fonta juuɗe makko ɗen ñalorma fi yo tuubo rutto on waɗnoɗo bakkatu jemma ko ni allah subhanahu wa ta'ala on fodde wonkikin hewtari ka dande fodde nangue ngen fuɗirari ka nge murtirta kala on tuuboɗo rutti ka allah subhanahu wa ta'ala on allah on jaɓanaymo tuububuye yo allah yaafo en bakkatuji meɗen jani o tosoki o suuɗuyɗi e feeñuɗi ɗi anduɗen fimugen en anda fimuɗo donc allah subhanahu wa taala o yafoto fof pampoto kon toon noon allah on ko yafotoɗo bakkatuji ɗin fof sa tuubi a ruppi ka makko a laɓɓini pos sartiji tuububiye ɗon hara hino woodi se daroy ka dambuga riyadu salihin ka sharhu innamal amalu binniyat hiɓe addi ɗon sartiji ɗin gogon taw ko ninsugol ko waɗi kon ɗiɗi ɗiyon ko ƴettugol décision ferme wondema a fillotako si tawi ko goɗɗo tuñuɗa haray natta kadi tabita kadi wonda kadi yimɓe moƴƴuɓɓen sa waɗi ɗum ɗo inchallah bi isnillahi allah o yafotoma bakkatuji maɗi fiyaray kontingol yewtere men nden ɗo nafoore heɓike ɗo haray oustaz nelaɗo sallah sallam ɓe maaki hayrul qurun qarni
thumma alladina yalunahum wonde ko ɓuri moƴƴude yimɓe ɓen fof ko giral maɓɓe ngal hikka ɗon tabi'ina hikka ɗon tabi'in haray ɓen ɗon usage ko honno ɓe darorayno si suumaye ɓattike ma si suumaye si howti ko honno ɓe darorayno kamɓe kadi. bisimillahi rahmani rahim. so inira sa sallam maki hayrul quruni qarni ko ɓuri moƴƴude guire ɗen fof ko ɓen wurduɓe an allah okki ɓeɗo nema mo enen en wawata heɓugol. hane laɗa sa sallam maki hadis goo wo laata subbu ashabi wataw yennuɓe sahabaɓe an ɓe wondiɓe an wo haysi goɗɗo e moɗon sakkike itti sadaka ko fotata e fello uhudu kanŋe o wata hewtitade goto e maɓɓe hayka holɓudere makko. ɓe maki wo ashabi kannujum wo ɓe sahabaɓe an hiɓe wayi wono a koode ɗen bi ayyihi muqtadaytum ihdadaytum kala mo ñenti ɗon e ɓeɗo hara tigi tigi on feewi ko ɓeɗo wiyete salafu sali wa ala ra'sihim aboubacre ne siddiq radiallahu anhu. si yehino ha ɓe ƴetti jawle maɓɓe ɗen ɓe ƴetti wonkiji maɓɓe ɗin ɓe yarniri ɗum ɗo l'islam allah subahana taala weltaniɓe o jarni ɓe o tippini qur'ana ko jangguete fi ɓeɗo ila yawmi al qiyama subhanahu wa taala o daali honɗum ko deftere makko laqad radiyallahu anil muminin gomɗi allahu welama o yarlike ɓe gomɗinɓe ɗo is yubayi'unaka tahta shajara. mijite musidɓe julɓe tedduɓe sahabaɓe 113 yo darano yo wulure ghazwatu badr ɓeɗole tawi hiɓe desidi wonnema pellet koɓe foolay nelaɗo sallah sallam maki ko ayyo joomi si tawi ɓeɗo warama ɗo hande lantu bada badal yawma abada hara hande kadi a rewata ke few ala hay goto rewa fayi honnu ko ɓen ɗon petto wonno julɓe ɓen haara e ndeññande kono ɓeɗo ɓe dari ɓe darti ɓe ƴetti jawle maɓɓe ɗen fof ɓe finance fino l'islamu yara yeeso ɓe ƴetti wonkiji maɓɓe ɗin ɓe yarniri ndaare wono saydina bilal no lettira ndaare wano sumayya ko honno o warira ndaare ɗo al ammar e al yasir ko honno ɓe lettira ɓe tabiti e hoore l'islam on ha allah subahana taala woni ko weltaniɓe ko ɓe wiyete salafu salih ɓeɗo ɓe jangi juuɗe nelaɗo sa sallam allah arsiki ɓe yiwgol nelaɗo allah arsiki ɓe yiwgol wahayu on no tippo ko tawata enen en wawari hikkiɗo men ni summa allazina yaluna on ko ɓe woni tabi'ina en ɓe yaari nelaɗo sa sallam kono ɓe yii sahabaɓen ɓe jangi e juuɗe janguɓe e juuɗe nelaɗo ɓen sallallah alih w sallam ɓeɗo kay ɓe heeɓi kulol allah ɓe salafuɗɗo noon wiyeteɓe salafu salih ɓeɗo lebbi jeego ɓe torotono allah subahana taala yo allah tawnuɓe suumaye lebbi jeego kadi hara ɓe torade allah subahana taala yo allah ho jaɓanɓe kadi haray koɓe hoori kon kadi ko ɓeɗo wiyete salaf ɓeɗo ko tortoɗen allah ko yo allah muɓidiro en enen e maɓɓe si nelaɗo sa sallam maki ɓeɗo ɓuuri e moƴƴude enen kadi ko torotoɗen allah ko yo allah tawnude e maɓɓe joni noon est ce que noon enen kadi e moƴƴa inchallahu enen kadi sen wakkiliki en wona e moƴƴuɓe ɓen kadi fi honno allah no inni ka lannitode suratul bayyina wo dhalika liman khashiya rabba heɓugol nde moƴƴere ɗo wonani kala on hulɗo jomum nelaɗo sa sallam ɓe makuno wo ñande go heɓe yaadi e sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe inni a innay mi yii musidɓe am ɓen sahabaɓe inni awa lasna ihwanaka ya rasulallah mene wona men mi siɓɓe ma on sa nelaɗo sa sallam maki bal antum ashabi onon ko wondi ɓe am siɓɓe am ɓen ko ɓen aroyey ɓe ɓaawu am ɓe gomɗinalam ɓe gomɗina qur'an ɓe gomɗina mouhammad sa sallam hara ɓe yiyari lam baraji goto e maɓɓe no foto baraji 90 e moɗon riwaji goɓeni baji 50 e moɗon sahabaɓe inni minhum e hakkude maɓɓe to nelaɗo saki bal minkum e hakkudeji moɗon yo allah waɗu en e ɓen ɗon kadi nelaɗo sa sallam yeggitano yo allah moɓidiro en e makko ko aljanna makko. Naam oustaz faydi hawti ko daroɗen kono ko watti en darade mi junna yon minute aji seeɗa ɗo faala yon heɓan wono sukaɓeɓen conseil ko yowodiri o fiyo sumaye ɓayɗen andi ka communauté men ɗo oɗo hane en heeɓi ɗo musibaji ɗi tiiɗuɗi piiji buy feƴƴi buy tawaka hikka haɗay ko honno marɗon ko yewton sukaɓeɓen hay communauté on fof kono surtout sukaɓeɓen. Nam ko mari komi yewta ɗon sukaɓeɓen mi fuɗɗora hoore an koye maɓɓe woni komi tawa ko etagol ha tabita ko wiyete l'islam. si allah arsiki goɗɗo l'islam haray hay hunde ala ko heɓari si allah wurima l'islam haray hunde ala ko heɓuɗa sukaɓe ɓen tambitino l'islam ko sukaɓen puusi l'islam ko sukaɓen allah on manti ka nder deftere makko sen ƴetti annabaɓen fop koɓe wanno kon fewno ɓe wanno hari ko sukaɓe annabi ibrahima alayhi salam fewndo lancoyayno sanamuji ɗin kana fatan hari ko sagata annabi moussa nde o tawno gibtiyankejo on emo wona julɗo no pirude o tappi o ya on maayi ko suka petto wata tappude goɗɗo uttere wotere on yano maaya sen ƴetti wano annabi nuhu fewndo o lesno laada kan mawɗo wata waɗe darade lesa laana sen ƴetti wano annabi isa fewndo ɓe arannomo allah ƴewnimo hari ko suka sen ƴetti kadi annabi yusuf ko ɓe bugimo ka nder koloyro ko arno o laami misra fop on say hari ko suka ɓeɗo fof ko sukaɓe wonno
tawata ɓeɗo tampitino l'islam. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi ɓe andirano nunɗal e peewal hakkunde yimɓe ɓen e nder makka ha ɓe jamma as-sadiqul amin, neɗɗo nunɗuɗo neɗɗuɗo hoolaɗo. ko ni hani suka hani wonirde. Si ɗum ɗon fof feƴƴi, o sahabajo wiyeteɗo Mus'ab bun Umayr radiyallahu anhu fewno nelaɗo sallllahu alih w sallam immintamo yo iw makka o yaha madina comme premier ambassadeur de l'islam. Nde ñande ko ɓe inni harimo jogui duuɓi 14. Se ƴetti Seydina Aliya fewndo jaɓata l'islam ka suudu nelaɗo mo joguino duuɓi 10. se ƴetti wona ɓeɗo fof ka sonnaɓe kadi nene Aisha radiyallahu anha fewno nelaɗo fatato harimo jogui duuɓi 18, 18 ans ko nelaɗo fatato nene Aisha joguino. Nelaɗo ñamaki ƴette feccere dina mo kan e juuɗe Aisha oɗo. Si tawi noon sonnajo joguiɗo duuɓi 18 o heɓiri ni gandal ko ɓayi hari ko suka ɓe sifa ɓeɗo sifa ɓeɗo sifa ɓeɗo ɓe kontotako. sen ƴetti kadi e jeeɗiɗoɓe ɓe Allah waɗoyta ka ley ɗowdi arsi makko yawmal qiyama ñande tawata ɗowdi o ala sina ɗowdi arsa Allah on ɓe fof ko sukaɓe. o fuɗɗori honɗum imamun adilun, yeesojo nunɗuɗo. o waɗi ɗon kadi honɗum wa shabun nasha'a fi ibadatillahi, suka mawnuɗo e nder dewal Allah. ɓe jeeɗɗo ɓen fof ko sukaɓe wonno. haray miɗo conseillé sukaɓe ɓen yoɓe selu ko wiyete ɓoylare, ɓe jokka ko wiyete peewal. haray sa jokki ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala udditante arsikiji maɗin o fuurinama adna ɗo o malloyoma kadi yawmal qiyama. haray andita kadi Allah landitoytoma yawmal qiyama fi gurnam maɗan fappo en général, o landitomo fi cukayagal magal en particulier kadi wa an shababihi, cukayagal magal kadi fima abla, ko honto yeebuɗa ɗum ɗon fewno wonnoɗa suka ko honɗum gollanɗa l'islam. enen sukaɓen foof ɗen hani accugol goɗɗum ko tawata ñande mayɗa o jama on wawa naftorde ɗum ɗon kadi e ɓaawo maɗa kadi. jonno mo be men yo hasibi hoore mum, sifa ko Seydina Oumar wiyayno kom hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. o be yo hasibu hoore mum ko adi yo hasibede. ɗa hunji jelo e nder Qur'an, ɗa hunji jelo e hadis, ɗa andi masalaji yeru e nder figu, ko jelo jannuɗa, ko jelo jo janggoyta, ko waktuji jelu heɓata julde jama ka juulirde. a tippinay Qur'ana laabi jelu e nder hitande. ko ni goɗɗo hasbirta hoore mum andugol ittiri muɗum e nder masalaji 10 sa walidanama ɗa wawi jabade ɗi jelu. ko hadise jelu woni adduɗa no gasa hara suka ɗo yeeɓoɗo hara hay Arbauna Nawawi hara hay nden ɗon hadise 40 ɗin hara o hunjaki ɗi. oɗo ina min kam miɗo yiiɗi l'islam, miɗo tinni ka l'islam. haray oɗo ko honɗum andi e nder dina, hay hunde o andare dina. sa landike mo farillaji julde, sunnaji julde, farillaji salligi, sunnaji salligi, ko bonnata julde hara hunde o wawata wolde hande kam. oɗo haray ko honɗum ande l'islam, oɗo ko honɗum contribué ani l'islam. haray na hay e hunde. janggen gande ɗen fo, janggen pine ɗen fo, fiyen ƴettuɗen ɗon gollitiren fino l'islam woni ko ɓantora. janga anglais, janga français, janga arabe, janga néerlandais, janga chinois, piiji ɗin fof ɗin ɗon hara kala kadi domaine ka wonɗa ɗon l'islam ɓantoray ɗon ko suka wawi wadde ɗum. métier ji ɗin fof kadi waɗaɗi kadi fiya wallito l'islam e nder muɗum kadi. nelaɗo sallallah alih w sallam no ƴettayno sahabaɓe goo naɓa yoɓe janggoye haala hébreu on, haala yahud, fi yoɓe wawa communiquude hakkude maɓɓe. haray komi toroto sukaɓen ko feƴƴi ka meɗen communauté Bruxelles ɗo e ɗi lebbi feƴƴuɗi ɗo, torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hattiran en ni hara sifa ɗum ɗon waɗari. haray mi weltike noddade ɗum moƴƴa inchallah. mi torki Allah yo Allah waɗi jonde meɗen ɗo hara ko jonde saabi Allah. torki Allah yo Allah hisin jamiyatul muslimina e lawol kisal, yo Allah wurno en koyen julɓe, yo Allah ƴettitu en hara koyen gomɗinɓe, yo Allah yaafo en yaafo mawɓe meɗen, yo Allah hokken timmode labade, yo Allah dandingala e wawata joguede. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalam wa rahmatullah, barakallahu fikum. torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗan won joddi aljanna. minen kadi heeɗiɓe yo Allah waɗum men nani jaaɓi. torki Allah subhanahu wa ta'ala wano wiiri noon ka Qur'an, alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. torki Allah yo Allah waɗu en eɓen. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. نزعت أسرار قلبي وجئت لا والكسل ولا والبي والهبان أشتكي طي صدري دربا سحيق العطاء.